Israel khwale tui du takte u kathu soi bultran nan ni som pakhat o campaign kan nei chung zonga inpum khat tak le chak taka indin tlata wangin lom thu ka hrila che u in chelna le in chakna awangte in kan campaign nei chan chu thatakin kan hlen chuak thei ani si a ahma saberin ka thian pa US President Joe Biden hena lom thu ka soi du bok nitlem te kalta chung khan tumruk ngot kanin bia a chung kanin biak na tela chu thian thatak te in kara thleng thrin thuthlum tak tak le hriat nuam tak tak te hlir ni in Israelin ama inveng him tura dikna le chanvo anei chu US in na thlop tlat thu min thil cham chi a kein khoiramma an khopui le an capitala te rocket sangtel surtir chur churani laya kutkuang ko a an thut ngot thelo tur thu le kan campaign nei chan na hlot len huna kan top san ve mai tur thu ka hil ve bok president hian min riat thiampui thlap ba ka a hnena ka soi ange hian kan tita chia reng ani Iron Dome interceptor siam chua konga min tho pui tura thutluk na asiama wangin lom thu ka hil boke. Thank you President Joe Biden.